Kajela Meghalaya hadian balapnya kelat no na kajela Assam. Bat yo ela kejong kajela ke Papura, mentaka senam Arhajar Arpau, kalayat lenti, sau popra senam kenti. Bat setang hadian senam kan sekenjo, sya kejing dap sanpau senam, kajing yo la kejong kajela. Kumbajulong malaka senam, habapoi ke Arpui terik ubnai ke lalengkot. Kipat bak kikan mau kini kesengi kerau, jong kajela. Bat niaga liang ke sorkar ru, kaju penelong kajing rakhi ke bakerpang hagani kesengi, ya ke belasaki hagani ke senam ru. Haga Arpui terik mentau benai kala lengkot ke senam Arhajar Arpau. Kajela Meghalaya kala kenjok sau pupra senam nadu pakalayo la kejong kajela ke Papura. Ya ke belapan benah Haga Arpui terik benai kala lengkot ke senam Syahjar kendai sepahnya Puwei daga Menteri Rangba adu kari ketu kepor ke Indira Gandhi. Haga ni ke senam ru ban penken mau gipat ba kene kejelai kene kesni Haga Arpui terik mentau benai ke Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kala penlong ya kejing rakhe kene kenong ba Shillong da kejing elang House Sotham Auditorium. Hagani kejing elang ledon rengkat ru Menteri Rangba Kejela Ukonrat Kongkal Sangma Kum Kongsan rengkat kiwei di Menteri Sarkar Bekentop ya uba AL Hek uba Komingwan Embon uba Lakman Rembui uba Hamlet Son Doling uba Samlen Malngiang. Hagani kejing rakhe Menteri Rangba Kejela uba Samru Iko Kusnam Meghalaya Day Excellence Award Chakri Sarkar ki belat 3 minit Mat Batman Sim ban Chakri ya kekam kabala bencet haki kam tam ban Chakri ya ki pat ba Kejela. Habakaran na kejing yalang hakani kesengi Menteri Rangba ula pertua ya kinong yalam ki belarim ki beledan bentaban ikon na kebentaban yo no la ka jong kejela kentup na duk gitu ki bala klak no kumjuk gitu ki bedang im haduk kini kesengi ki bementa. Today being Meghalaya Day, we also had what we call the Enterprise Startup and Innovation Summit. This is a summit that is meant to promote entrepreneurship. It is very significant because we decided that entrepreneurship must be given that importance because we want our youngsters to be right in front and lead the entire economic growth of this great state of ours. Without the implementation, without the participation, of the entrepreneurs and youngsters, we will not be able to grow and take the economic advantage that we should be taking. Show me.